I tala tulilo le atali ileana afia mai le pulfana il pole stona italwai nei vaitele mamaliwai le li i lua se fulu tausanga. O lo fa awau peso so enga leo peita ai umai tawina ele ngata le mafatia o matua matau ainga ile maliu fa afo se yo le atali po le pule esea fo yo lona soifua. Ai ua toe fa au popo atu iai ma fa au punga o fa matalanga la lafo i lunga o sota inga tele vave. Mata ua le tina ina ua tātou fasilingia. O lo maua pea la lātou sota inga ma leo. Ai maise, o le avatu iai leo fa amtalanga ti ngā o lo la lafo e tangata e lātou te iloa. E fsosoani ia lātou suenga. O sa wanga i lunga le social media len sau no ai le fionga le komsino sulfa inga Wui Clarence Nelson. O se tūlanga o le ave iai le mata i tua le ofisa sulfa inga. Ai maiso le afiai o ai a tatau o le tangata soifua. Mai sa wanga o talalafo. E a afiai la ngona ma mafau ai o le nofo file mu. Ma le vata puia le wa afiai foi a tātou wanga i whanua o le whaaloalo. O lo o ta ofi pea le tino maliu o le atali i le alfal maliu o le tupuatam se seme ole i moto atua. E le vainga leo a o whaasolo pea a lātou suesuenga. Ua whaase e se nei leli i loia le sunga papali i John taima le langi o le whaatonu le au whaavao malo a sa papali i le sa papali i 7th. Le sunga pali i leisi o le to'otolu la kapi sa moa independent board. Ua whetau il whaamawai ese mai o le li loia. Ma le taimi o le SS a iai o le pulenga whaatonu la kapi sa moa ma le malo. Sa so soan iai ia le loia le i vaenga tau tula fono ma le leipu leo le la kapi sa moa i le tunu, peitai. E ui wo whaamawai e na ia whaaftai e lava le amanoa. Sa au nai le pulenga o le lakapi ma wha o ngai lona silfia wha aloia le atina ina o le ta alonga. Ma whamawina e le tala mua media. Ua la siai le malo o tui le foe ta ita isa mua le terminei. Le fofo ai o le tonga fitinga i le wha aititi o sa wanga i tonu ainga. E ala i le avatu iai o wha manuyanga. O ngā tusa ai ma le mau o le tok manga moepopo ngā tialan porkalame o le noftane. E wha o ai limo le tina i ngā ruenga e wha tino e mawai tupe mo le tamau ainga o lona ainga. Pei tai o langolango le malo le u wha tino le terminei e peon sao nolon ta i tai le li pālamia. E sunga la ule mali e tōpula te i vau le watepula te i vau 4C Schmidt. Ua umau na wha atūlanga e whanau lo le pepe fau, lua se lau tālai a vantu le limo le tina e ona le pepe. A wā le tau singa e amatai lon soifua, mo le saonga le mu, maloloina, a o onga, tau mafa, puipui ngai mea uma. E puipui e le soifua ma le olo le pepe fau, ina ia ola soifua maloloina. Ona tau silo le o le tamaititi le mo le tolu tau sanga. Whanau mai, ta tau ona whaile pepe whanau, tau on siakir fo mai me whai tui. Ta penal soifua maloloina na ia mautinoa le lei o lo aputiputi le vainga o le pepe le nei, ina ia manuia. A mai alol tūlanga lea ua tau nu uma fōfuanga o whainga whawai. I ona tau silo leo le pepe lea e maualan se le ni se lauta la i maasina uma se ia o le tolu tau sanga. O le whaatau al maloi a inga talu mōri mau e fia na sau noai le whionga le pāle mia o tātou vai i atata whasia. O whana nau pepe mtatia i la pisi, whana nau pepe mwhasioti, o whana nau pepe matulafo ina. Mai lava ili tina maitanga o le pepe tasi lua tolu tau sanga ma le sili atu. Ula matia soifua ono o sa wanga o latou lava ainga. Le tele o nafa nawe o mai ainga e vai le tamau ainga. Matu muele lo toa le Campus of Hope e tona imato le Samo Victim Support Group i whanau sa waina, whanau tu lafo ina. Sau no le whiongal pālamia o le whe aulea e momoli mai li teimile nei. Ua tauno tātou tue tutu le lei, tū le to'o ma tepa ili ata. Ua whaapopoi nei le whaatotonga i ofisa o leo savai. O le whaungol vai aso tolwa i le Australia lentau awa tua iafi wha leo i le ofisa o leo i whangamalo i a sauma vai toa muli. Peta ai o le ofisa au tua leo i tua sivi, le ana tau awa tu iai mea whale mo le potu tau nu iai malo i le vaenga e whaatara noa i mata upu tau sāwanga i savai. O le potu whaapitua lava lea ua wawae mo le saunga le mua ainga po tangata fo e tau nu atu mo se fisosoani al mtanga ruenga. Mata wae le itu lawo leo ni isi o itu taua e ato atoa ai o na whaatino le au nanga il motele. Ta ua fo il komsina mtanga ruenga le taiminei le ataua Samuel o afamsanga lona whaaftai o leo Australia a il whaapaanga ma Samoa ma le fisosoani mai fo e leo New Zealand. O la to malanga atu i savai ma sia ofisa o leo le motu
ua stasi leo fōlinga ma ai o le ngā lue whaatasi o malo e tolu e ala i whapaanga wha leo ai o le wha malo si au fo i lea ili au whai ngā lue ngam le lātou au nanga i lea tunu o. Inisi o Tala, o le whtena inga wā tina e matupe maua e a tina e ailu mana i o le tunu o. Lea ua fsilingi ai nei e le li i poto whaapitoa o le fō mai, o le whawhengainga, o le whaiaonga, le sunga upolu luma wa ai. Ila na tali mai ina wō tātou fisilingia i le poto ma le whautauta e whapewheo na whaini fuafuanga tonu ai o lo ofo mai tupe. O me tau investment e mai sol fuafuanga Amerika o lo whaia nei le eliane o minerale mai vai ngā sami o le Pasifika. Peitai e manatu le sunga upolu ia tātou investi le lumanai. A whai wō tātou whaonga le sami ma le ele whaiai lo tātou lumanai. O le ale lumanai pe a whai o le au tātou whaaleanga le sami. O le ale tu ai ngā lumana i e tāua mō tātou pe a whai o le a whaaleanga le teimi nei. Na ia wha mamafa, o le mea o iei le teimi nei, o le pui malu, tāo fiofi, whai ma le whautauta mea au mai e le tua, e whai ei tātou ma tausi mea. A whai e le mawhai ono tātou tausi mea o le so, whapewe ono tātou tausia tai au, pe a le mawhai ono tausi le so. O le whautauta le sila fio le li whai a onga, pe ona ia wha manatu le 4 piliona o le amaua, sa o lato ngā lulue ma le tele o whaalapo tonga tuma oti. Le deep sea mining le amanu e mua tupu i Papua New Guinea. I le pea le silia le tolus fultau sanga taluaina i e tau noa. Sa o lato ngā lulue ai maisi e ka le sia maisi whaalapo tonga tuma oti i a te e atu i nā eli ngā minerale le sami. Mai uai, ina toi ave ese tupe le au milionea sa tu e investai ma toe fo i company sa tu e whaatinoa le ngā luenga ua ngau, talu le toa tele o le au te e. Ai o isi la na ngau la tō tupe lea ua toe o mai fo mai isi company e eli minerale i le teimi nei. Mai a whaamanatu, ua eli ai sami o le atu kuki whape o lo whaia su enga i lea li te tai, e mawhai fo eno la tō whape mai e au ngā moa o onga, ai mawhai fo eno whape mai e au ngā mo le tamau a inga. Sa no le sunga upolu, e le o matua manino pe 4 piliona, pe 4 tupe e maua mai ai. O le au si mamafa le ua mua taunu mai i Samoa le au ta alo le tātua tunuu, mai ta alo ngā malo le tau pulenga lu o luono. Le ana whaia i Scotland, ma au mai le tamai tai o se ine stawas le au ro le fitu kg. Ai o John lau tafi le na malanga mai, ma le pine siliva a lii o le fitu tasi kg. Na whamawina e to la ititi le au ta alo Samoa na o sifulu lua lii ma tamai tai e to iwa le na malanga. E au fia i lau tā mo e to tolu, o fustu e to tolu, le au tiuru e tasi mo le fe au si e to wha. O le au si mamafa, le ana to tele ai le lātou au e to aiva. O le au malanga ato lava e tolu sifulu iwa e au fia i whaia onga, fo mai matangata o fisa. O se taimi, taunu mai Vaifanua leisi vaenga o le au tā aloa Samoa.